Yesu biriyo, ibintu biriyo, kwa Yesu biriyo, ibintu biriyo, byose biriyo. Reka dusome ijambo ry'Imana yo gusezeranaho kugira ngo tujye mu gisagara niba ari hepfo cyangwa ruguru. Utwe twabuze sawa. Rero turabashimiye ko mwatwakiriye neza kandi dushimira ibyakuretse byose. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Reka dusome umurongo w'ijambo ry'Imana hano ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, ibice ni 21. Duhera no ku murongo waho wa mbere, ibice 21. Duhere ku murongo waho wa mbere. Umutwe w'amajambo aravuga ngo Yesu yirekanira ku kidengeri ku kiyaga Tiberiya. Hanyuma y'ibyo Yesu yiyereka abigishwa ukundi gusha ari ku kiyaga Tiberiya, kandi uburyo yiyerekanye n'ubu Simoni Petero na Toma ari we hasa bari kumwe na Natanayeli w'Ikana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri. Simoni Petero arababwira ati, ndagiye kuroba. Nabo bati, natwe turajana nawe. Barikora batambukira mu bwato, iryo joro ntibagira ico bafata. Umutwenzi ugitambika, Yesu ahagarara ku musenyi, ariko abigishwa ntibamenya ko ari Yesu. Nuko Yesu arababaza ati, bana, hari ico kurya mufise? Bati, oya. Arababwira ati, nimuterere urusenga iburyo bw'ubwato muraronka. Nuko baraterera, ntibaba bakibasha kurukwega kuko ifi zari sinzi. Wa mwigishwa Yesu yakunda abwira Petero ati, n'umwami Yesu. Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera impuzu kuko yari gusa, araheza yikubita mu kiyaga. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato kuko bari hafi y'umusenyi, hari nk'intambuko 100. Bakwega urusenga rurimo ifi. Bafashe umusozi babonaho umuriro n'amakara n'ifi zigeretse ko n'umutsima. Yesu arababwira ati, nimuzane ifi kuzo muhejeje kuroba. Simoni Petero aja mu bwato akwega urusenga imusozi rwuzuye ifi nini 155, kandi naho zari zingana zityo. Urusenga ntirwacitse. Imana ihabwa icyubahiro. Dusomye amajambo menshi, twarabivuganye nabo twari kumwe umunsi wa 4. Aha abapentekote hafi ya twese turabigisha, kuko ahenshi iyo basomye umwe acavuga ati, genda ari kwigisha ibi ngibi. Undi yasoma akaba ati, teme nari gukuramo n'iyi. Undi yasoma ati, genda ari gukuramo ibi. Ahangaha twese aya magambo yose dusomye ndazi ko umuntu wese yakuramo iryiwe. Rero dutanguriye kuwa 4, abo twavuganye ku ijambo ryitwa kumenya igikorwa cyacu. Mbega shengero, igikorwa cyanyu murakizi mwebwe? Murakizi? Ntacyo muzi? Nyirabwire
shengero mbabwira igikorwa cy'iwanyu Yesu yadusigiye mugende mwari mutazikwiranye no kwihana kandi zigumeko nibyo Yesu yabasigiye niko yasidavuze mwe mugende mwami muto zikwiranye no kwihana zigumeko abavuga butumwa Yesu ashimwe igikorwa cyacu twebwe abavuga butumwa ni ikihe mugende muhindura abantu muhindura amahanga yose kuba bigisha abandi ba Yesu abapasitori Yesu ashimwe igikorwa cyacu twebwe ni ikihe mugende muhindura amahanga mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka mubigishe kwitondera ibyo yasize abageze ariko muvuga ubutumwa tubuhereye hehe apana kuguhera hirya hariya genda uhere hagiye Yerusalemu we sawa rero umaze kumenya rero igikorwa cyawe ukamenya uburemere bwacyo turongera tuvugana ijambo rivuga kumenya uko bikwiye kugenzwa hehe mu nzu y'Imana uko bikwiye kugenzwa umaze kumenya rero uko bikwiye kugenzwa mu nzu y'Imana nawe uca uwimenya ukimenya uriwe narababariye umwana umwe twiganaga hari mu ya mbere primaire aniza agakinga kakandi bagendesha ukunguku yari yambiza akajanti k'ikinga ijanti y'ikinga ndangije ndakagendesha neza no muhira nkashikanye muhira mamati ogakuye ndi umwana wakanije wahe mumubwiye nsanga no muri famille royale anabati wa mwana uzankwegera ufata ibintu by'ibyanzane mu rugo uzankwegera wa mwana ndi muri uzanganira byinshi ndakoza ariko numvise araka abantu bakomeye ngasiga amavuta ndakamanika mu cyumba aho ndara gateretse kugira ngo ibintu by'ibwami simbyangize mu gatondo rero ngenda ngatwaye ku rutugu sinongeye ukagendesha bakari kakomeye bivanye n'inzu kavamo ngashikanye ngahereje wa mwana twiganaga nari nguzaniye bya bintu byawe arakaraba ambwira ijambo arambwira ngo twebwe ibwami ntabwo dutiza turagaba yari umwana twigana mu wa mbere ibwami ntidutiza turagaba ntabwo nagutije nakugabiye twaha biramugenda ngo ndifuza ko wimenya uriwe mwese shengero biramugenda ngo wimenye umenye icyo Yesu yakugize kwiyobera kw'abantu nibyo bituma ukora ibidakora bakozi b'Imana twimenye haleluya umaze kwimenya uriwe rero utukondera mu mutima wanjye himbaza Uhoraho namwe ibindi byose ucunge mu mutima ko ibiri muri wowe bihimbaza umwami nusanga bidahimbaza umwami sohora tandukana n'uti mu izina rya Yesu umaze kubimenya rero usubize ubwenge inyuma uribuka aho Yesu yagukuye mbega icyo Yesu yagukoreye ubumva icyo Yesu yamukoreye turana ukizi reka nijyamo ntacyo yampaye ubyibuke niba byibuka uzamenya ko n'ibikuri imbere Yesu afiteho ububasha iya koze biriya nawe yagiye na n'ubizongera yakoze biriya amen umaze rero kwiruka ibyo Imana yagukoreye ikintu cy'usigaje rero utangira kurondera ubwiza icyubahiro no kudapfa ukabirondeza iki gukora neza turabona ibitego gukora neza muri komini za Nyanzarake abati Imana nyigisha gukora neza duza turabe mustandi kwa gukora neza makeya ufite porogaramu yo gushishikara gukora nabi hewe mugiye gushishikara nabi turabagiye gukora neza muri komini Nyanzarake ibintu bigahinduka tuzagana dusanga ibiri amavuta amena kugira ngo bishobore rero nuko Imana yakungura ubwenge mu izina rya Yesu
abifuza kunguka ubwenge bw'Imana duha Imana icyubahiro. Imana itwungura ubwenge. Hanyuma y'ibyo rero ibi byose tuvuze hano kuri uyu murongo wa mbere haraba ngo hanyuma y'ibyo ngo Yesu yongera kwiyerekana ukundi gusha mu gihe nk'iki. Hanyuma y'ibyo twavuganye, hanyuma y'amasomo mwiza, hanyuma y'amaseminari mwagize, hanyuma y'izi ndirimbo zikubwira ngo kuba Yesu biriyo, hanyuma y'izi ndirimbo zavuze ngo ndacugumira. Abantu bamwe bari mu ishengero n'abatizwe kera, ndi umuririmbyi, ndi umupasitori, akaba pasitori ku rusengero, ariko aribyo twumvise ku rusengero, upasitori ku rusengero apana kuri sendari wera. Umukirisitu mu rusengero hanze pagani. Abapolisi abasirikare baraha bazakudiha mu izina rya Yesu. None kuko wanze guhinduka abagabo nta kindi kibabesheje aho. Nta kindi kibabesheje aho n'iki Imana yabashyiriyeho. Ni umuhamagaro wabo. Umuhamagaro wa Musanteri nuko afite agashaka ko gufunga wanze kugira ngo batazagufunga rero. Hinduka mu izina rya Yesu. Aho uzaba wikishije ukije n'abawe. Muri uyu mwanya rero hanyuma y'ibyo byose umwami Yesu akwiye ukundi gusha. Kandi abana b'abantu bari baramenyereye Yesu. Hari ukuntu bari bamuzi ashobora kugaburira abantu bazanye imitsima ngo ayigwize. Bari bamumenyereye ashobora kubaza ngo mbega turabagaburira iki, akababaza. Bari bamumenyereye ababwira ngo nimugende ku kiyaga murobe. Ega nabwiye Petero ngo genda urobe ifi buyambure icyo ukuramo ngo uzurihire abantu. Bari bamumenyereye muri ubu buryo, ariko ngo uwo munsi abiyera ukundi gushasha. Haleluya. Abiyera ukundi gushasha. Imana ntimenyerwa. Oya, uyu munsi wa none gutabaye imyude hariya, ejo ntiyazuzabanciye hariya. Niwafyura amaso ngo menyereye kubona ibigenzo ikimanukana ahangaha. Niwagira uko nguko amaso waretse n'uko ujya kubona ubugiye rizamutsa, kuko Imana ni omnipresent, iba hose, ishobora byose. Rero muri iki gitondo vana kamenyereye kumenyera Imana. Hari abagabo bayimenyereye. Mose yari yaramenyereye kugira Imana inama. Hari umunsi Imana yavuze ngo Mose waba ugiye kubarandura, ngo Mose arayivurema arayikomveka ariganya Amana burya kweri kabisa, reka kabisa kweri niwihenduka bica abantu bazagutwenga. Reka bazagutwenga Amana, bazagira ngo za mbaraga zaguheranye. None rero reka kwiteza abantu. Imana irabyo ati kandi koko sha reka bazava ko bantwenga. Aje kugira ngo batazantwenga urazi Mose ngiye kuzabica mu gisisteme mbica gahoro gahoro. Noneho nta ica yingama yari Imana kubita ubwenge bwinshi. Abantu bakajya babyara, abana bagakura vuba. Umwana w'imyaka 10 ugasanga yameze ubwana. Ibya bigabi binigura. Icyo bati kandi urugendo mwari kuzagenda iminsi 40, muzarugenda imyaka 40 kugira ngo mbanze n'ikizabo ntashaka. Abari inyuma ntibigeze bamenya ko Imana yabishe, ariko hagati muri bo bari bazi ko abantu bashize. Kwa inyuma babonaga barashika benshi, ariko n'ibigenda inigura. Imana dutabara. Mose kubera yabonye yayemeje uwo munsi kemera. Undi munsi akubita ku gitanda nawe mubwiye ngo avuge. Imana yangu ndakurahiye ntuzakandagira mu gihugu kutampesheje icyubahiro. Bakozi b'Imana duheshe Imana icyubahiro. Kandi reka kwizanira abantu ntubiyereke, ubereke Imana. Ibyaha bavuga Mose yakoze abanditsi kimwe yagombye kwereka abantu ko ari ubahaye amazi. Kurabona mwantu bamwe mwanacebwamye ko nabakure amazi muri iki gitara ibize binywe. Imana si yari yamubwiye. Imana ngo ntuzajya mu gihugu. Undi munsi Imana ibwira Abisirayeli, ibwira Mose ubwe n'amatwi ye yumva, abantu bose batamejeje icyubahiro ntabwo bazajya i Kanani.
ukuyemo Yoshua na Kalebe. Mose yumva ntimuvuze agira ngo azayikumveka bibyamenyereye. Rindi rero umunsi umwe imbwa ati Mose duhuganamo umusabyi wawe Yoshua hate ku cyubahiro cyawe nkimuhe wetangiye tuduhezanye. Mose ngo Mana urabona Mana ngo ndagomba kujya kureba i Kanani Mana. Imana yamwe ngo ndakubwira ngo ufunge umunwa tezevu iryo jambo ntongere no kurivuga teteka duga mukore igeze imunigurira yazi bazashidikana kuyikombeka yemere oya. Imana ntimenyere muri kino gitondo Imana ikwiye ukundi gusha mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ntimenyerwa niba ejo warayemeje ikemere hirya ejo muzahuza ubwayi gukura amenyo ku neza yawe. Rero Imana iguha ubwenge kugira ngo ubashe kumenya no gutahura ibyanditswe kandi yigeretseho muri ibyo bikuzungurutse. Imana ikwiye kukundi gusha mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Abifuza ko Imana yabire kukundi gusha tuzi ibiganza tusenge uvuga ngo Mana muri bya bindi byose nkeneye kukubona ukundi gushasha. Niho ugira uko ubigenza bikemera, niho ugira ubimenya uko ubigenza. Ugira inzira zirenga 1000 muri za nzira wari waciyemo ntabara wa munsi. Hari izindi nzira zisigaye wacamo nakubona mu bundi buryo. Tuza dusenge Imana. Mana yo mu ijuru, Data wa twese mu izina rya Yesu turaciye bugufi abasabyi bawe turi hano turakwinginze ingurane natwe Yesu umugere mwiza. Abigishwa bawe wabigera gusha hari uko bari bakumenyereye, hari ibyo bari bamenyereye, ariko ijambo ryawe ryavuze ngo hanyuma y'ibyo bari bafite amatiku muri bo. Uzamukuru ninde, uzadutwara ninde, uzaba umwami ninde, ariko hanyuma y'ibyo byose wiyerekana ukundi gusha. Iri shengero nubiyereka ukundi gusha Mana, uhereye ku bungero ubiyereka ukundi gusha. Abaparisiteri n'abavuga butumwa utwiyereka ukundi gusha. Iri shengero ritaramuye ibiganza utwiyereka ukundi gusha. Muri iyi komine Nyanzarake wiyerekana ukundi gusha. Muri iyi ntara y'Amakamba wiyerekana ukundi gusha. Ubwandu batari bakumenyereye muri iki gihugu cyacu uratwiyereka ukundi gusha. N'abazabona bose bazamenye kuri Imana uri muri systeme. Uyu mukozi w'umunsi ejo ubigenza ukundi kandi niwe ugira ukubigenza bikemera. Tugushimiye ko ugiye kwiyerekana nk'Imana ibishoboye. Tugushimiye ko wiyerekana mu miryango, wiyerekana mu ishengero, wiyerekana mu gihugu, wiyerekana mu byacu no mu bacu. Inama y'Imana ire kuri twebwe na muri iri koraniro aha turi. Indirimbo zirimbwa, ubutumwa buvuga ku mukozi wawe ugiye guhaguruka. Wiyerekane ukundi gusha, bimenyekane kuri Imana. Mbigusabye nizigiye kubiduhaye, mbigushimiye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu uri mu ijuru. Amen.